ship attacked in the Strait of Hormuz. This is the first time in 9 it makes. It's a cargo ship that had just passed through the Strait of Hormuz. It was attacked by Iran, a strike that leaves any sort of an agreement between Trump and Iran as shaky and amorphous and undefined. And how many synonyms can I come up with on that, as it already was, is in question tonight. Now, what we know about this attack is that a cargo ship was hit by a one-way attack drone, according to the Wall Street Journal, which also reports that the Iranian Revolutionary Guard Corps was responsible. سلام تخطات نايز channel كما تخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تبنيتان بعجنانيو لو ممكن وتروا قداسن وانا وانت استوتات حزنا لكم متينا لنا سام مودات انا اذا مدام سانك تصنعوا بخبر نقدم لايك ناقبركم كتعتوا دما صاوعتنا نقدم لايك مقبارنتي سرحنا سلازي حقز بچم اذا قداينا ايران امريكان اسرائيل سي اذا قداي سي توداي تمثلني عدله واشنطن بهالفيلم نيرانا اشغال لنا ديت ودا فيلم يبلو اني روانا قلت في سلشي قدي فيلم كم يبلو اني رو اذا قداي زياده ما توداي تمثلني حج ما حنت مركب حنت تانكر مالتيو بايران بدرون كم استهرمت ينقروا له زد ما ابتوش مت حرموز كابتزازنا ايران وصاي اشكعهم كخدو وي ونكالو كغبرو زفتنو له ايران دما جايز كاب قصرنا وصاي زغبر يلن كاب قصرنا وصاي كغبرو تخيتكم دما تسحنوا يوم زبل زلو نزات تسحنوا تبل زلا قداي دما امريكا يقبلوان يوم زلو دونالد ترامب ان ولا قابت اولا تقبلون تلو تزربا كشكعي دفتن زلو كفراري زفتن زلو حجي ايراناويان قدات لعل لهم زلو سلو زلو صبوا اغاطيمهم سلو زلو نتو صبوا اغاطيمهم زلو سي قال نجر انت عيسى كابت سمعسي شلل بلون خوني يوم زبل زلو ويو ايراناويان بخمسه اكايد انا امريكا زسلچو مخانو دونالد ترامب نوع حديث وكل غلين ايراناويان كن this is what America always is اليوم امريكا كل جزيه ذاتو تقال تفرس اسرائيل مالت دما تقال متاون ترجم زي بلو مخانو مالت سيس فاير إلهم مقراط ما يتخصن تيلهم من إسرائيل سي تتخصن مقراط زي كنا منالبات مقدالي كون زغل ويون let's say بنفاري تتكستن يركب بميسايل متقاس كويني دسمعهم يمزلوا إسرائيل إذا أتوا على قلوي مقراط تقصده قالوا دسمعوا يكون مزردوا من هيكون تقانقات كلنا قرب حويب هذا واحد هذا كابتن مرحتناتو مسلم كان فايرال كويني يرملقتناتو peace is boring نابله سلام سي مسل شوي سلام مسل شوي you know اسرائيل دوب كم زي بالله دوباتها زي تحنصص مخانو كتحنصص لزي تخلا يكون تنسل زي تدلي كم زي اثيوبيا دوبنا ايرتران اثيوبيان حنصص زي دلي ودي ماركت كون زي دلي وسلام تفلتر كسفاف سلز دلي ولا قا بساتلايت ايمجز كمون بتكوردينيت بحال تحنصص تكون استودن تكون ستيل بزعبه دوبن كزارب تسمعهم يوم why because there's always this reason expansionist ambitionist نايم فحل مزلوم هجرات دوباتهم نصور كون አይደሉን እዮም because the ንጹር ተቆይኑ አማራጭ ይብልካ ማለት እዩ ዶብ ንጹር ተቆይኑ አማራጭ ይብልካ ክሰርቅ አይትኽልኒኻ ክዘምት አይትኽልኒኻ ክትጥርር አይትኽልኒኻ ስለዚ this is also the typical Israel's behavior ማለት እዩ ዶባቶም عويلهم يزاربون يوم كاب إفراطيس كساب نيل زل بوتانات ناي بحالتيو لذي كاب العراق جميركا جوردان حويسكا سعودية وسيتكا لبنان حويسكا كفالنا سوريا وسيتكا كفالنا جبت وسيتكا الزيوتي أملاخ مبتعزات ولنا يوم زبلو أملاخ نتوم كالو تزبخ أي قد سنديو أبت جزيت تسمي بسبب زي كم تقولي لكم خون حركاس بزخنة أب تاريخ تملسكا لعلن تحت نزبح النجار يلن تركاويان ونكو ناتنا مريت نبرن دحريلهم حادك نتنا تزقوا عصر وزنا برك زارب تجميرو the world will be in big trouble بزخنة كم جنريال تلنا تقول دايك اللي لا يكون نزلوا دونالد ترامب مقبع بعي يقتل له إيران لما صرحهم يقتل له نقتل إذا قد هايزيا إذا نسوسا مع تزبلونا Tehran is just showing the obvious here, though, but this action speaking louder than any word, showing that, yes, they are still in control of the Strait of Hormuz. They can shut it down whenever they want, despite what Trump just claimed. As long as they respect us, I don't want to use the word fear because that's an inappropriate word, but as long as they respect us, we're not going to have any trouble. We have total control of the Strait. I mean, come on, this guy. delusional تايزبل زلو كساب إيران دخبرونان في الجمز بالولنانسي تجمع يبلين كفر هنا وكبزح ولا يكلني تقال قرب respect تقول لي أجن كساب زخبرونا تجمع يبلين نتوش مت حرموز total control على نيبل على جاب my friend وش مت حرموز total control ده يكون استغوني اللغان stop this nonsense
ሚን ዶናልድ ትራምፕ እኮ ኣነ ዝፈርድ ኣለኹ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ እንታይ ክኸውን ይሰብኣይ እኮ ኣሪግ እንዲ ዘሎ ግን he really likes እታ ስልጣን ነዛ ስልጣን ማንራይ ዝደልያ ሰብሲ ስልጣን ይደሊ እንድዩ ኩሎም ፕሬዚደንታት ስልጣን ይደልዩ እዮም ርኢናዮም ኣለና ግን ዶናልድ ትራምፕ ማንራይ ክብሪ ትቦ እዛ ፕሬዚደንትነት ተደሂልዎ እዚ ዘለዎ ኣቴንሽን ክረኽቦ ከምዘይክእል ፈልጥ እዩ እታ ኩርሲያ ሂባቶ ዘላ ዝኩሉ ኣቴንሽን ይጥቀመላ ድማ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ኢንተርቪው ይገብር ተሪኽሞ እቶም ጋዜጠኛታት ኡፍ ዝብልዎ ዘለዉ ነታ ኩርሲ ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ እዛ ኩርሲ እንተዘይትህሉ ግልፅ ዝብላ ይመሃለዎን ውሕዳት እያ ኣፍኮርስ ግን ዶናልድ ትራምፕ would be completely irrelevant ክኸውን ዝኽእል ሰብ እዩ እዛ ኩርሲ ማራያ ተገድሶ ከም ዝትሪእዎ ዘለዎም ደይድኸውን እንደይከውኑ ክዛረብ ከሎ ተኣኪቦም እዮም ሰምዕዎ حق المزرعة قد حقق نزارب دونالد ترامب is very very نزن ميديا دبحال نزن نيو ستريمز بحال مطور ناتيو CNN بلو بيبس everybody loves him ولا يصلوا صلول جانا قال تبلوا نت ميديا زنقساقس بي مطور ناي تاشمي حال غزي سخايد عم مكان كم محر بزعز بلو أنا تجيبزي هذا 4 دقائق قال تزاريب اللغوني أبد every time نتكل كتفعرت جميركا بزعبة حن تهجر عماق تزاريب له أتوم هزبي تهجر استسمعهم ترى بزعبة فايرال تجبروا زارب كله let's say بزعبة فيتنام هذا عماق نقري زارب بو جنب فيتنام زقدو سواد فايرال جرو ما يخوني بتي نجبت وين إثيوبيا استنك في زارب توم إثيوبيا مسكبابي زملكتو فايرال يجبروا بزي ني نيوك يتصرف يقبر أبي أوروبا زقدسو فايرال يقبر تزاب حنتي زربا مع تنقع في زرباتات سلا زارب كن كم دليت كده ما 5 سنسر يبلون منفيد يبلو وتصر زي يبلو مالحسن زلوا دليت يبل and there is no accountability انتهي كان تايجر كذا بهالكايلن زحتي لن كابت حجي من الباتتهم ديمقراط سبسلطة مسموت تحت التناتي ما تيخون انت حجي كم دليت يفنشر عزب زلو مسير عندما إيران كا بقى بزربو متكبروا نحزوا وما شجروا مزلو قبل ملسنا إيران دما سمعكم لهم سلزا منجوزهم كل تحليلات زلوا متفنان دونالد ترامب أب he want bluff بزي زربان من فررهان سدليتات تزركوا مثلا The Strait. Now, obviously, if you have total control of the Strait, other countries aren't bombing ships in the Strait. Okay, that's just to state the obvious. And it's not the only thing that we've been pointing out that Iran and the United States are just having completely different tales about. Trump says there's not going to be any that there will be nuclear inspectors inside Iran. I'm sorry. Iran is adamant that there will not be. Iran's president said its missiles are also not part of the agreement, saying, quote, the discussion over our missiles does not exist in the memorandum of understanding, and it never will. زي حجيت بوتيا جي تي ناي متلال عامنا أمريكا كون بيني أبتن 14 نبتات دقاقيبنا رينانينا discussion نايت ميسايلس ناي إيرانن باليستيك ميسايلاتا يكون دروناتا up to calculations زعاتوا يكونن أديهم لهم زعاتوا يكونن but they are just trying to push this thing through they اللي بتسمم لك كم تقدم كوينات مجمارو زقبرو زنبرو دراماتات لك كمو دراماتات كقبريهم دفتن زلو بريزنت بزيشكيان باكستان بصنحلو قداينا مثالاتنا نعم زملكتها كنا بتيما يودما under no circumstance أبتع تزخون يكون condition قد ما كنا أبتع تزخون يكون زي ويكونتات بزعبا مثالاتنا زربا ينقبرنا أبتع أولا يقربني له سالا مثالاتنا دويلنا لنا سالا دروناتنا دويلنا لنا بر كتقبرونا إذا حسبكم فليتنا هنا جس أبعودو كينات كتعوتوا له زي كعالكم سي أبتع أولا مسيحهم مثالاتكم ركبوا ما كليتي أصابع تاميهم زولم زلو إيران forget it, it's not going to happen. And Donald Trump تقبل وين زيا باريس أبتنا G7 وعلى الوامي من باليستيك ميسايل سعودية تلوا كم يركع عن إيران تكبر كتب لهم تخل قليل كورس logically من نفسهم كلا قليل أنتم حجر زعباني كلا روك maybe you can have this ولا نيكولا رون كل ما يجبعنا نديجن إسرائيل تطودي بالكاس إيران كتب له يجبعنا نديجن ده حنكونا ونيكولا حدا جنيا سواري قليل كاكت ما قلت خليها ميسايل ناتكم درون ناتكم قدافقن زيا أي زربانيا يبلو مالو غطت. Today, Iran would be living. Never have a nuclear weapon. That's done. And thanks to the power and skill of the United States Armed Forces, today Iran has no Navy, no Air Force, no anti-aircraft capacity, no missile launches, no manufacturing, and their leadership has been obliterated. And for the first time in 3,000 years, we are finally going to have peace in the Middle East.
كم تريد وزلهم أن أبتت سنبلنا 350 عامتنا أمريكا زاربو زلو إيران مسائل يبلا يردي فانس يبلا هاي البحرية يبلا قلي بلا الله بتنا تزرباس إيران سسعرتي وقين معك قد حققن كم زي قبل سنة بتليفون دمات ويل بجام إيران وش متحرموس كفت ويل كامل ماني قين زلو that's why دماتنا إسرائيل سلوا إسرائيل دقفت كلاتهم كمان يمدلو زلو أفكاس إيران تبل أبتك بارجن كم زي سعركا صبوغ يركا فليك كلها MOU زفرما ينبركان إسرائيل زو كحف مغنيات ينبركان تكون تهدما برقز كم تسخات له زلها يكونن يمزولو زلوجن دونالد ترامب has one strategy ذا استراتيجي دونالد ترامب السعودي لكم لا دلهم I mean if you just repeat نحدا نقرسي 5 جزء انت تزارب كاي مايكروفون ابقد مهزبن ولا كل حزب تدي امنك قال كفال حزبي امنك it just works for him كما يجروا ريهرس ديز قبره أم نفسه كف ويبرن داير شيء بس أنا نداد مراقبة ما كاتسلنا يردي فنزاتوا كاتسلنا كم قلت ما جيروا يزبل هذيا جي قال يوم كم درف جيرم حزام ما يمتابو داي انتي مسيلكم جي محر انت دقاقيم كا this is the best deal this is the greatest deal this is the best deal بتنا JCPOA نايد أوباما تقولين the worst deal the worst the terrible the most devastating قال لنا بالكا مدققامنا ينقراسي ني manipulation أبترا كم زلوا دونالد ترامب هي أو أبنتيو نغطر جن نتكوينات دفلتوا ونتكونات دفلتوا وكم تا دونالد ترامب زبلا زلوا يكونوا زبلوا Iran seems able to close the Strait of Hormuz at will. With the war seemingly over now, how is Iran going to capitalize? Well, Iran, ever since the tanker wars of 1984, has recognized that if it could control the Strait of Hormuz, it could threaten international energy pipelines. And therefore, it's been investing for the last 40 years in a bespoke capability. The challenge is, why have they not used it up till now? Well, the answer to that lies in the fact that it's also in Iran's interest to keep the straits open, because its oil exports from Kharg Island also go via the straits. So Iran didn't want to pick a fight with America. But of course, when America picked a fight with Iran at the end of February this year, that gave Iran the chance to test its capability. And although America was جنتايم زبلو زلو مسيلكم مبتعتم كيلاتات قانوم ويون أتحساسوا بنقير جراتهم من إيران زحية إيرانسي أتاتم ما ستولس في جل وسبلو لا حد غلط دربيا بلو لا مالت إيران جراتو زلا جنن تاريخنكم مدارك تعلبيو كباب النربع عمت وش ما تحرموس كاب كلام يوم تفلتوا بابيل مندب كم زحجي إيرتراين لنك أنا نزارب زلنا عمل زي كم زي تبيان ستقاقامي بابيل مندب كله خلوا لنك أنا اليوم تفلتوا ودي مسلو إيرتراقنا تامو خان بابيل مندب زبحال ساب أب جغراف سالساك في قلب بيلنا أنا نجمر نيرنا وش مت بابيل مندبن قال نبلي أنا سويس كانالن قال خن بلسي أب جغراف سنم هارو نيرنا أنا بحدش كارك لمون هلو خواني ليز عمل جي تاين مالتي كارتانا إيرترا تاريخ أو نستفع كونا يكون بحفشها إيرانويان كل جزء تزلوا وتهدروا عقمي أبناتهم نايم كل خال عقمناتهم مالتي أمريكا كثار ممكن تتصب جروين فلتون يروم قل معاس مخاني فلتون بخمي من قد كون مس إسرائيل كل جزء كينات كم زلوا يفلتون يروم لذي حنت كابتن ديفنس ستراكشر استراتيجيناتهم وش ما تحرمز يعني إيران وش ما تحرمز كنعت وين يبون يروم is it possible أمريكا زعكل كرعتو أمريكا زعكل أنت أركا خلو عطي خيات توقتهم بلا تخلدو زبل كل تزنا برا عمتات كجبري يخلدو they haven't tested it نقرات أبايتا كل وكا everybody has a plan لهم كم كوينات كل سب plan له الكوينات قلت بلانات كقولوا يسرح دي يسرح دي الكوينات يقاتلوا أمريكا ونكو بلان نيرواي إسرائيل بلان نيرواي قدامه 4 شهور من ساعات كتودوت كوينات that plan didn't work so everyone has a plan بلانات كجنا بايتا كترجم يخلدك سرح يخلدي so إيران مجمرة يجزد الربعان قالنا عمد بلاناتهم أبايتا ريومه 100 خامي تسرح كنا بلاين قلنا قلت له but that's exactly إيران أبيك صرح مخانم حجي فلتيهم فتينو مثلا زخون تاقول داي أمريكان إسرائيل نخلت يوم بحر تزار يوم مزيوم ما نخلت يوم دوا بلاتهم الله انتاي دو كتب لهم حق جزوة أبي دخمت نيروه so زغلصل كوينات نمن advantage كم زبد that's why إسرائيل ويزب لزلو إذا حجي بحجي إيران حد عمد كل تعمل تهيب كايا أبتني عسرت غلطة معلتي زبالة إسرع أسرع همشان وروح شدش زقات أما كوينات تنا عسرت غلطة معلتي إيران نهي إسرع عمد تمكره هيبو ميزبال إسرائيل أنت عينت متقعد 5 دقائق فليتو أنتي مكيارات بسواراتهم كجبر لهم ميسايلاتهم تاي كجبر لهم قال كجبر لهم بهتص قلتيهم غيروا فتينا ميم now تزبالة تمرتنا يتكوينات وسيلة مالو لذي إيرانويان تكنولوجياتهم أبيك عري ولهم قالت لا إلو مالو for God's sake so they gonna buy things as what
لعلو كله حيلهم سلا زرعيو بعراشاون أكلنا ديفنس ناتو مخانا إيران فليتو مالو تشاينا أكلنا مكل خالنا ناتو مخانا إيران فليتو مالو سلازي تكنولوجي نزياتو محب أقد سنة كله ينتنابون كمان تزغل حدا كان مراد سلازي إيران نزح جزء اللوات مرت وسيدا بستزل لو تكنولوجي كمان ساينساوا عامن غيرا نابيكت كيدخل برقت عبك ساراتات وريدوال لي تي اندستريال بيز دونالد ترامب هريمنا زولز نبر حقي they really بزع بوتات هريم مالو تناتم فابريكات هريم مالو ناي ستيل اندستري دمسيسون مالو بتروكيميكالس بوتات هريم مالو ناي انجينيرينج يونيفرسيتات هريم مالو بزع بوتات هريم مالو سقول بومباتات ناتون زنبر حنتي قبرنا يبلكونه they really hurt them ግን ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ትቀንዲ መሰረት ግን ክትንክፍዎ ይከኣሉ ንኣብነት ትሕቲ መሬት ዘሎ ሳዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ምዃኑ ሪኦም ኣሎ so they gonna invest more on that ስለዚ እቲ ትሕቲ ጎቦታት ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ምክልኻል ዓቕምናቶም እሱ ምዃኑ ክርድኦም እዩ and they have this technology and they will expand on that በዚ መልክዕ ድማ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት ንምምካት ክገብሮም ክሕግዞም ይኽእል እዩ እስራኤል ከዳ እንታይ ክገብሩ እዮም what is gonna happen ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝግበር ዘሎ ወላቕ ዘለቕ ሪኢኻ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ክበኩም እየ capable to fight Iran militarily without American support? I'm not familiar with Jonathan for the IDF spokesperson. What did he mean precisely? I can say this. Purely militarily, we are in a position to defend ourselves against Iran. But what is the purpose of fighting with Iran? If someone thinks that we can destroy Iran, this is childish, stupid, and has no basis in reality. So the question is whether we are capable of defending ourselves even if we will be without the involvement and the assistance of the United States of America, we can defend ourselves. Okay. But أهود أولمرت ዝበሃል ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን በይና እስራኤል በይና ንኢራን ክትገጥማ ትኽእል ዶ እዩ ዝብሎ ዘሎ ትሓቱ ጀዛ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝነበረ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዝነበረ እዩ ወል እንታይ ማለት እቲ ምስ እስራኤል ክንገጥም ንኽእል ምስ ኢራን ክንገጥም ንኽእል ዶ ዝበሃል ነፍስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ኢሉ ካብ ኢራን ክመፀና ዝኽእል ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ክመፀና ዝኽእል ሓደጋ ነፍስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ንኢራን ተዋጊእና ክንስዕራ ንኽእል ዶ ኖ ኢራን ተዋጊእና ክንስዕራ ንኽእል ኢና ሓደ 1500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣለኻ ባና ኢሉ ካልኣይ 80 ግዜ 80 ዕፅፍናትና ዕቤት ኣለዋ ህዝብናታ ተኾነ ድማ 10 ዕፅፍናትና ኣለዋ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ሃገር እስራኤል በይና ተዋጊኣ ክስዕሮ ዝበሃል ነገር የለን ርግፅ ኒኩለር ከይትሕዝ ካልእ ቴክኖሎጂ ከይትሕዝ ካልእ ነገራት ከይትገብር ዘለና ፅልዋ ተጠቒምና ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ንእስራኤል በይና ንኢራን ኢንፋክት ዝብላ ዘሎ ነፍስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ትብል እውን I highly doubt that ነፍሶም ክከላኸሉ ክእሉ እዮም ኣንጻር ኢራን ኣብ ዝግበር ኩናት ንዝብል ሓቅነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ክትገብርዎ ኣለኩም ነፍሶም ክከላኸሉ ይክእሉን እዮም ቢካዝ ናይ ኢራን ቴክኖሎጂ ናይ ኢራን ኣፅዋራት መን እዩ ዝኽልክሎ ነይሩ እንተኢልኩም ኣሜሪካ ትኽልክሎ ነይራ they told them ብዙሕ ግዜ እቲ ዝዓበየ ምክልኻል ጄዲ ቫንስ ነጊርዎም ኮይኑ we just did this for you ስለዚ ሓፍኮፍ ምባል ዘድልየኩም ኣይመስለንን ኢልዎም ነይሩ እዩ ስለዚ again ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ተቐያይሩ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ በዚ ጉዳይ ትኸድዎ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት መን ይኽእሎ መን እዩ ሓያል መን እዩ ድኹም መን እዩ ሰዓሪ መን እዩ ተሰዓሪ ንኽትፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብርግፅ ንኢራን ዝኽእልዋ ከም ዘይኮኑ ኢራን ድማ ኩነታቶም ፈሊጦም ኣለዉ ኣይኮነን እስራኤል በይና ክትክእላሲ ምስ ኣሜሪካ ፊት ንፊት ገጢሞም ከለዉ እውን ኣይከኣልዋን ክልቲኦም ከለዉ እየ ዝብለኩም ክልቲኦም ተዛሪዮም እናተዋጉ ከለዉ ኣይከኣልዋን ስለዘይከኣልዎ እዩ ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣሜሪካ የደልያቱ ኢራን ተተደልዮ መይቶም ኣይገብሩላን እዩ መይቶም this is how unfair this war is ፌር ዝኾነ ኩናት ኣይኮነን እዚ ፍጹም ርትዓዊ ኩናት ኣይኮነን እንታይ ማለት እዚ ኢራን ይኣኽለና ንምቁራፅ ተኽሲ ክትብል መን ክሰምዓ ከም ዝበሃል ሞት ጥራይ ትሰዓር ወይ ትማረኽ ወይ ትጠፊ እዩ ኢንፋክት እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ፒት ሄግስ ኢልዎም እዩ ኖ ኮርተር ወላ ኢድኩም ንላዕሊ ተኢልኩም ከዋና ንገድፈኩም ኢና ኢልዎም ገበኒ እዚ ግን ኢልዎ ይዓብኢሉ ክንጭፍጭፍ ጥራይና ኢሎም ዲስትራክሽንን ዕንወትን ጥራይና ከነስዕበልኩም ኢልዎም ይፈቐራ ሶ ኣሜሪካ ያ ብፓኪስታን ገይራ በጃ ነዚ ኩናት ተቐብለልና ኢላ ስለምንታይ ኢራን ዳሕራ ኢሎም ድሕሪልኩም ወል ኢራን ባዕሎም እውን እቲ ኩናት ከቢድ ስለ ዝነበረ ንዖም
نخيسهم يوم زخدنا يرون بري ولا حنتي يرومون يرون مالته يكون they really من قالوا من يلونا يفلطون يوم يرون تبلان ناتهم يتصرحنا يرون بر تبلان كم يكم صار زول 100 500 يكون عصرون يوم يرون معناته communication technology ناتهم عنيو عبيت مرحت ناتهم ميتهم يوم جن استراتيجية تبلان ناتهم ولا مرحت ميتهم كله كسرح زخل سلزنا بريت عوض مزي تحرتك ويناتهم بالوجن نحت حدهم تشيك كبروا من قالوا انت هالو كم هالو ري اورجنايز كبروا ريشافل كبروا ريسورس ناتهم تدفينوز نبرنا خلص عدل سلازل نبرنا نعمك اوكي فير انف نعم كنت قبل نخلينا تعدل صمت رايكم كنت تقبلوا بمباليهم تقبلهم سلازي اجاي اسرائيل اكلتيو ناي تعسرت قلت معاتو كينات يكون اذا 39 كينات يكون كلتيو اسرائيل سلازي خبدا يا تطو قبل حتى جاك تفلطوا لكم اسرائيل تدي تدلك كينات تطوين بلد اسرائيل نفسها كاب اسرائيل كاب ايران من كتكلاخل تخليها تبل سنه مقوت ول تفتينا ابايت ادما اي ترايتن نتهذر باهم بخمس ملك كان الناس اصرا نخلقن لبامات مراحتنا ايران ناي اسرائيل بتدغاغام نتحق ينغرو وي كلل زخونه مراحنا اسرائيل نتنياهون ابدان زملو منغستناتون زخوده زل عندرا انت زي كوينو زدلو كيناتون هنا برن بحالتي You have to remember, Iran is at a distance of 1,500 kilometers from Israel. So a ground operation of Iran is not serious. If they will have a nuclear power, it becomes dangerous to the very existence of the state of Israel, and that's why we need to do everything in order to prevent it. And we definitely need, I always thought so, and I said so from time immemorial. I always say this is not just the job of Israel to prevent the Iranians from having a nuclear capacity. I talked with President Bush about that. I talked with President Obama about that. I talked with Biden about that in different times, of course. When they were in a position of responsibility, and they all understood it. And that's why we had to do what we thought may prevent the Iranians from having it. But a war against Iran, for what? We can't destroy, we don't have the tools, we don't have the bombs, we don't have the planes that can carry the bombs of 17 tons, the bunkers. Yeah, that can carry the 17-ton bombs and drop it over Iran. So when Ben-Gvir, out of his childish slogans, reckless slogans, talk about fighting Iran, he doesn't know what he's talking about. Do you think that the Exactly. Boy, this is very interesting. So نيران بستخلنا من قدي بمنقد أمريكان بمنقد عالم غيرنا نيكولر نخيت حس كل زكالنا أنا بسلطان كله أتفل على درجة سلطاني كله مس كلهم بريزنتاتنا أمريكا مس بوش يكون مس أوباما يكون مس بايدن يكون مس كلها طبنا تزرربو إيران نيكولر نخيت حس كل زكال كنجبر لنا يبل نيره يردون دمان يرميلو كاب حليف كاغن بعال زي بين غفير زبال قول عازو هون انتاي زارب انتاي بحال زي فلت عقمون درجون عقمون درجانا إسرائيل زي فلت كما يجيرون إيران كدم سساب بومباتات زبل زلو إن فاكت نتنا إيران حيلي عندها صوارا زلو بوتاتات كهرم زغل بومباتات ونيا بلاني لو تي عبيت بومباتات انتايم زبلو تي قلب باستر زبلوها نعوتات نعوز كما نفرت يبلنا نت بومباتات يبلنا نتو رحقتنا بنت كبا اسرائيل تبقيس كاني ايران كتحرب تخوين كاون نداد زمل اي ليوخا يبلو من ساتن ونتن كيسي 230 انجلز بحالا نفرتنا اب سماي كوين كندا تملال انسنون يبلو من سلازي كلهم ززاربوتهم راحتنا اسرائيل عن اجل سلازخون امبر دلنا تكنولوجيا يبلنا ان ايران كيدنا وقينا كنسعرلو نخل كند معلو نخل نجر يبلنا عمها مفلاتون اقداسيوم زوزل This is نبحق رياليتي زي إيران جن نفرتها يدليا تكنولوجيا يدليا باليستيك ميسايل ناتان إسرائيل تاي كمز قبرات زخل يوم الله سو إيران عمنا فليتا كل عمتاتا أب ميسايلات تي ميسايلات دم ببزح اللوم نبي إسرائيل كبتزح قديو بدرونات بقلنجيرهم نتير ديفنس ناتو مشكعهم ني إسرائيل نشتي عديا تجاقا زلا حمد كقبر واخولهم سو سوي زاربكم نيجن أبايتا سلزرانايو بزح زاقا بسنا يكون سلازي الزوم ودزن حركاتي أقدا سكونتا زولي ناي إيران تقام جن ناي إيران تقام ناي إسرائيل تقام جن إيران تراي كونت This is not the only problem that they are facing right now. ناتهم تقام خالص تقام ونا اللومي What is it خالص تقام ناتهم داريلكم ني because خالص تقام ناتهم حزب أمريكا ونانت عرب تنسي سلو زلو كمي مالت كتب له تقولون Well, listen to this one. Let's start with this one. Of other, he's not running anything, right? He's subject to the whims of others. Won the war? I think Israel lost worst of all. You know, I'm mad that Israel has so much control over the United States. I'm enraged, but I'm not really mad at Israel.
Like they're a tiny country with no resources that is sort of doing whatever they can to impose their will on their neighbors. Okay. I mean, I'm mad about the genocide in Gaza for sure, but I understand Israel's perspective. Like they don't have a lot and they're trying to be a superpower. They have nuclear weapons, which they stole from us, but they have them. I'm not even mad about that. I'm mad that we allowed that material to be stolen, and I'm mad that the U.S. Congress. Tucker Carlson ሓደ ካብቲ ንእስራኤል ሲንግል ሃንድሊ ከቢድ ሓደጋ ወሪድዋ ዘሎ በይኑ እዚ ሰብ እዚ ንእስራኤል ከቢድ ሓደጋ ወሪድላ ኣሎ ቀንዲ ኣብ መንእሰያት መጻኢ ናይ ሃገር መንእሰያት እዮም ታከር ካርልሰን ዝገብረሎም ዘሎ ዳሜጅ መግለፂ ሲኖም ኣለዎ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ከስማዓኩም እየ he is hurting them exactly like that እጂ ታከር ካርልሰን ኣብ ኖርማል ኮንዲሽን እስራኤል ካህስያ ይመኻለ ምክልኻል መሃለዋ ነይሩ ትፀገም ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ስለዝሓግዝ ዘሎ እስራኤል ኣሜሪካውያን ኣብ ዘይረብሕሉ ኩናታት እዮም ብመነባብሮም ብካልን መቕፃዕቲ ይወርዶም ኣሎ ኣብ ዓውደ ኩናት ይዕወቱ የለውን ስለዚ ታከር ካርልሰን ዝብሎ ዘሎ እስራኤል መዝማዚት ሃገር ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ምስ ወረደትና በዚ ጉዳይ እዚ ምቕፃልና ድማ ንዓና ሓደጋ እዩ ዝብል ዘሎ ስነመጎት መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን they are buying it they are taking it and they are adapting it እዚ ኩንነት ይብሉ ኣለዉ ውፅኢት ናቱ ድማ ዳርጋ ኣብ ኩሉ መንገዲ ክትርኢ ከለካ ተመሳሳሊ ርእይቶን ተመሳሳሊ ሓሳብን እዩ ዝመፅእ ዘሎ listen to this one for example Tensions are boiling over between former allies Benjamin Netanyahu and Donald Trump. And the reason is simple. They started a war on Iran together, and now just one of them is negotiating with Tehran how it'll end. Israel considers Trump's signing of a memorandum of understanding with Iran a capitulation to the Mullah regime. Netanyahu wants to keep fighting. In fact, in Lebanon, Israeli forces are still clashing with Iran's proxy Hezbollah. That's a non-starter for Tehran, and an issue that threatens to derail the talks currently being held in Switzerland. Is this just a bump in the road or an existential challenge to a once solid alliance? On to the point, we ask, Trump versus Netanyahu, is the... This is actually the hot topic now. It's the ABA topic when is the media. Among them, ክልተ መራሕቲ ዘሎ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ኣሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዘይምርድዳእውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ነገር እናወፀ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኣካይዳ ብቐሊሉ ተጠቢሩ ክኸይድ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓቂ ብሓቂ ድማ ካበይ ዝወፅእ ካብቶም ናይ እስራኤል ሚድያታት እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ኣዝዩ ፈራህን ወሽላኽን ስለ ዝኾነ ሓቂ ከውፅእ ኣይክእልን እዩ but the real reality እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ናይ እስራኤል ሚድያታት እዮም ዘውፅዎ ንኣብነት ቻነል 12 ዝበሃል ለንቀነ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት መጠንቀቕታ ከም ዝሃበቶም ብድሕሪ መጋረጃ ነጊሩ ነይሩ Today reported that Trump officials have been telling the Israelis that their era of completely unlimited restrictions and maneuverability in not just Lebanon but in other fronts is now over with. Exactly what those limitations are, we do not know yet, but I suspect that behind the scenes much more has been going on than just these statements that we have seen from the Trump administration, particularly from J.D. Vance, that are in and of themselves quite extraordinary and unprecedented. But I don't think it was just empty rhetoric. እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትዊተር ፓርሲ እዩ ቻነል 13 ዝበሃል ናይ እስራኤል ሚድያ ሓቂ ንምዝራብ ሓቂ ደውፅኡ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ቻነላት ናይ እስራኤል እዮም ርእ የብሎምን ሓቂ ድማ ኣካባቢ ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ኮምፕሊትሊ ባርያ ዝኾነ ሚድያ እዩ CNN BBC እስራኤል ዘይፍቀደተሎም ሓቂ ከውፅኡ ኣይክእሉን እዮም ኩላ ብእስራኤል እቲ ፎክስ ኢልካ CNN ኢልካ ካልኦት ኩላቶም ናይ ኣሜሪካ መጋበርያታት ናይ እስራኤል እዮም حقኛ ብዛዕባ እስራኤል ኣሉታዊ ሓበሬታ ብዛዕባ እስራኤል ዘውፅኡ ናይ እስራኤል ቻነላት እዮም ቻነል 12 በሎ ቻነል 13 በሎ ገለ በሎ ሳቶም እዮም ዘውፅኡ ሓቂ because I think at least to some extent አንጻር መንግስቶም ዝዛረቡ ሰሜን ምክንያት ኦፖዚሽን ፓርቲያቱን ስለ ዘለዉ እጂ እዚ ቻነል 13 እንታይ ኢሉ ሰራዊት ናይ እስራኤል ፍርሕነት ናይ እስራኤል ሓደ ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታ ካብ ኣሜሪካ ከም ዝመፁ እንታይ እቲ መጠንቀቕታ ክሳብ ሕጂ ከም ድሌትኩም ኣብ ሊባኖስ ክትዕንድሩ ፍቓድ ነይርኩም ሸለል ኢልና ንሪአኩም ነርና ዳሕሪጅን ከም ዝበሃል የለን ኢሎም ዝበልናኩም ስቕኢልኩም ትሰምዑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ለንቀነ ምስ ኣክሲዮስ ኣብ ዝገበረ ኢንተርቪው ቢቢ ዳዝ what I say ኣነ ዝበልኮ እዩ ዝገብር ኢሉ ነይሩ መብዛሕቲ ሰብ ከኣምኖ ተሸጊሩ እዩ ቢቢ ብግምጣል ኢና ንሕና ዝርዳእና ቢቢ ዝደልዮ ቢቢ ነተንያሁ ዝደልዮ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብር ኣሜሪካ ትገብር እምበር ኣሜሪካ ዝበለቶ እዩ እስራኤልን ቢቢ ነተንያሁን ዝገብሩ ዝብል ከቢድ ኢና ንሕና ንክንቅበሎ ካብቲ ኩንነት ካብ ዝረአናዮ ይግዳስ ነገራት እናተቀያየረ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ትዊተር ፓርሲ so he's a well resourced person ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኤክስፐርትስ ናይዚ ጉዳይ እዚ ዝፈልጦ ኩነታት ክህልዎ ክእል እዩ
ግን በብዙሕ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ድማ ብዙሓት ዝበፅሕዎ ዘለዉ ኮንክሉዥን እዩ there is one guy within the Donald Trump administration completely ናይ እስራኤል መጋበርያ ኮይኑ ነቲ ነገራት እስራኤል ዝተለዮ ጥራይ ክገብር ዝኽእል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ናቱ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ኣሎ ጄዲ ቫንስን ዶናልድ ትራምፕን ንእስራኤል ቸክ ክገብርዋ ይደልዩ ኣለዉ እቲ ሰክረታሪ ስቴት ናቱ ከምኡ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ፒት ሄገስን ከምኡ ድማ ማርኮ ሩቢዮን ድማ በግምጣሉ ንእስራኤል ከም ድሌታ ክትከይድ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ምሕደራ ዳርጋ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እቶም ዝለዓሉ ኣርባዕተ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚደንቱን ጄዲ ቫንስን ብሓደ ሳይድ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ በቲ ካልእ ድማ ማርኮ ሩቢዮን ፒት ሄገስን ክልቲኦም ናይ እስራኤል ልኡኻት ናይ እስራኤል መጋበርያታት እስራኤል ደልያ ናብቲ ቦታታት ዘብፅሓቶም ክልቲኦም ድማ ናይ እስራኤል ፀግዒ ሒዞም ኣለዉ እዚ ጄዲ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝዞረሉ ዘሎ I'm talking about this guy እዚኦም እዮም ክልቲኦም ትሪእዎም ዘሎ ማርኮ ሩቢዮን and ጄዲ ቫንስ ኣብ 2028 ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ዝግበር ምርጫ ክልቲኦም ንፕሬዚደንትነት ክወዳደሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነገር ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ብየማን ዘሎ ጄዲ ቫንስ ምክትል ፕሬዚደንት እዩ እቲ ድማ ናይ ፎሬን ሰክረታሪ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ እዩ ክልቲኦም ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ኣብጋግ ኣለዎ ጄዲ ቫንስ ንእስራኤል መስመር ክሓዚ ኣሜሪካ ትብሎ መንገዲ ተኸቲልካ ክትከዲ እንቅፋት ከይትኾኑ ኢሉ ከስምዖም ከሎ እቲ ብፀጋም ዘሎ ድማ እስራኤል ከም ድሌታ ክትከድ ንእስራኤል ዝቃወም ዝኾነ ይኹን ዘረባ ይዛረብን እዩ ዘሎ ብግምጣሉ ኢራን ናይ እስራኤል ኣጀንዳታት ክተተግብር ክትክእል ኣለዋ እናበለ ክዛረብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ክልተ ተገራጨውቲ መራሕቲ ይረኣዩ ኣሎ ዋላ እኳ ብወቅዒ እቲ ናቶም ፍልልይ እንተዘይተረኣየ ክሓብዎ እዮም ዝፍትን ዘሎ ግን ካብቲ ዘረባ ናቶም you can read it out Sometimes President Trump is frustration because every time... Not in the situation room. They had the briefing room. Yeah. What do you do in the situation room? Okay. He said that President Trump was sometimes frustrated because every time a deal between Israel and Lebanon was close, Israel would launch some sort of bomb that would kill a number of civilians in Beirut, and it didn't seem to be productive. A lot of Republicans thought that those comments were inappropriate in Congress. What do you think of those comments? So one of the things that was happening... ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሕቶ ዝሓቶ ዘሎ እጅ እንታይ ይብሎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ዘቆጥዖን ዘሕርቆን ነገራት እንተሎ ኣብ ብዙሕ ግዜ እስራኤልን ነተንያሁን ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ሰላም ኣብ በይሩት ይኹን ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከምኡውን ኣብ በይሩት እናሃረሙ የንቅፍዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ነቲ ክግበር ዝኽእል መስርሕ ዕንቅፋት ኮይንዎም ፍራስትሬት ይገብሮ ከም ዘሎ የቆጥዖ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነዚ ከመይ ትርእዮም ዝበልዎ ሓቂ ይዘጅ ነዚ ክትከላኸሎ ይትኽእል ኢኻ እንታይ ግን ብል እዚ ኖ እስራኤል ኣይተጋግየትን ምክንያቱ ሕዝብላ እዮም ዝብድልዋ ነይሮም ኢሉ ዝምልስ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንእስራኤል ገበነኛ ከም ዘይኮነት ክገብር ዝፍትን ደገፍቲ ናይ እስራኤል ድማ ብምሎም ምዕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ማርኮ ሩቢዮ እንተዝሰምዕዎ ፅቡቕ ነይሩ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ብብዝሒ ንዑት እዮም ዝድግፉ ዘለዉ ንጄዲ ቫንስ ካብ ስልጣኑ ክባረረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝህሉ ኢሎም መራ ንዑ ንምስይጣን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ እስራኤል ሎቢ ክድግፈካ እንተጀሚሩ then you have a trouble at least ዝድግፉኻ ከሎ ብድሕሪ መጋረጃ ይክፍለጥ ዘሎ እምበር ብወቃ ክኸውን ተጀሚሩ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ክፀላእካ ግድን እዩ ስለዚ ማርኮ ሩቢዮ ንእስራኤል ክሕጉስ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኦፍኮርስ ገንዘብ ናይ እስራኤልን ጥበብ ናይ እስራኤልን ቀሊል ኢሉ ዝንዕቕ ብሓዊ ዝፃወት ሰብ ጥራይ እስራኤላውያን are very intelligent I know there are people ከናኣስዎም ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ቅድም ክንደኦም ኩን ሓደ ፀላኢኻ ከተናእሶ ተኾይኑ እንተኮይንካ ቅድም ክንድኹን ድሕሪ ኢኻ ተናእሱ I'm telling you this ኣነ ንእስራኤል ስለ ዝፈትዎ ኣካይዶም ደስ ስለ ዝብለኒ ኮንኩን ኣብዚ ቻነል ፅቡቅ ጌርክም ትፈልጥዎ ነተንያሁን ሳጥናኤልን ክልተ መናቱ ምዃኖም እየ ዝፈልጥ ግን ንፀላኢኻ ድማ ፀላኢ እንድሕር ጌርካ ትሪኦ ኣለካ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ከይፈተኻ ብኣፍንጫ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ከም ኤርትራዊ ከመይ እየ ዝብለኩም ኣነ ካብ ኢራን ክንመሃር ኣለና ካብ እስራኤል እውን ክንመሃር ክትክእል ኣለና ካብ ክልቲኡ ካብ ኩሉ ኢኻ ትመሃር ዘለካ ካብ ኣሜሪካ ክትመሃር ኣለካ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክንመሃር ኣለና እኮ ብለኩም ኣለኹ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ኩሉ ትዕቢቱ ስዕረቱ ተቐቢሉ እኮ መንገዲ ይቕይር ኣሎ ከይቀይሩ እዮም ዘፀልዎ ዘለዉ ኢንፋክት ከም ነተንያሁ ዕቡይ የለን ኢና ንብል ነተንያሁ ግን ዓሻ ዕቡይ እዩ እንታይ ድዮም ዝብልዎ ዘሎ ብምሎም you're losing you are losing so stop እዚ ትገብሮ ዘለኻ madness ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢልዎ ፀላለይ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ I know ትድልየት ዘላ ግን ኣይከውን እዩ ሶሪ ኣገለ ፖይንት ዘይከውን ነገር ክትቅበል ክትክእል ኣለካ ስኢልካ ከም ዓሻ ልጓም ዘለዎ ፈረስ ስኢልካ ክትከይድ የበልካን ኢልዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ከባኻ ዕቡየ ይጎለኒ ግን ንኢራን ካፈቲነ ኣይሰርሓለይን ሕጂ ክምለስ ዘለኹን ቁጠባ ዓለም ብሰንኪ እዚ ስቱፒድ ኩናት ቁጠባ ዓለምን ቁጠባ ኣሜሪካን ከበላሹ ይደልን እየ ንስኻ ግን
ፅሉል ስለ ዝኾንካ ጠጠው ክትብል የብልካ ሶ ንዓኻስ ጠጠው ከብለካ ክኸላለኒ ኢልዎ ዓብዪ ኢልኹም ኢሉ ተዛሪብ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ እቲ ጉዳይ ክትሪኦ ከለካ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክትመሃሮ ትኽእል ብዙሕ ኣሎ ዋላ እኮ ብዙሕ ሕማቃት ኣሎ ፅቡቅ ነገራት ኣሎ ሂ ጀስት ለርንስ ፍሮም ሂዝ ሚስቴክስ ካብቲ ዝገብሮ ጌጋታት ኣንጻር ቻይና እውን ከምኡ እዩ ርእይዋ እታ ኩነታት ምስ ራሻ እውን ከምኡ እዩ ኩነታት ናይ ራሻ ምስ ራዮም እዚኦም ክሰዓሩ ዝኽእሉ ይኮኑን ኢሉ ሂ ኣድሚትስ ኣብ ገለ ፖይንት ዘይከኣል ምዃኑ ፈሊጡ ታኮ ትብል ካብ እያ መፅያቱ ሂ ቺክንስ ኣውት የፈራርድ ተሃዲዱ ይኸይድ ከም ናይ ቬኔዙዌላ ተሰሪሓትሉ ሂሮ ይቕየር ኣንበሳ ይቕየር ከም ኤውሮጳ ኣፈራሪሕካ ድሌትካ ትረክብ ካብ ኔቶ ኣፈራሪሕካ ድሌትካ ትረክብ ትኮንካ ሂ ላይክስ ዳት ነገራት ክኸደልካ ከሎ ፅቡቅ እዩ ከም ናይ በዓል ቻይና ደረቓት ተጋጢሞምካ ከም ፑቲን ደረቕ ተጋጢምካ ከም ኢራን ደረቕ ተጋጢምካ ተንሰሕብ እንሰሒብካ ድማ መንገዲ ትቕይር ሶ ዲስ ኢዝ ኦልሶ تا ولا قام دقف إسرائيل كفت وايد لين it's actually quite smart مالت عم حفلتك مهدام تبغيو نتنياهو كو كنتاتنا نقول خليه مس دونغولا زرات أمزلوا زصنيهم جي تز بإسرائيل ون تعالي لنا كله جميل زلوا. And we actually have been able to do this. Last Friday we restarted this monitoring mechanism that had gone dormant. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of interest. It'll take some time, it'll take a lot of work, but I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with, that's who we're going to be working with, not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government, it has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. ናብ ኣከላይ ምብራቕ ከይዲ ዘሎ ሲ ንጉዳይ ኢራንን ንጉዳይ ሃገራት ዓረብን ክፈትሕ ኢሉ ዝኸደ እዩ ዝመስል ግን ኣጀንዳ ናቱ ብምሉእ ናይ እስራኤል እዩ all he talks is about Hezbollah, Libanos, Israel. أجندة ناتنا إسرائيلي. So إسرائيل كم يجركم تربحوا وايد كده يزلوا ولا تنزقشن زلوا هجرات إمارات قطر إمارات بحرين كمان ما الكويت إيران أبرتي على هرمتن هجرات رئيس غير زلوا فلاي بحرين إمارات عندما نا إسرائيل أبرام كورس أبلاتين سلزي تقول كايدا ناتنا إسرائيل مخان بزي خاتفلت. He is not visiting Oman or Saudi Arabia or Qatar. عند الصراحة زلوا قطر يعني من الدبلوماسي تزغوني رتلامة he would have traveled to قطر يعني تي أبت أولاد تمززلا but he's traveling to نب إمارات كوينات كتناوح نتدل زلا شجر نخد فتر تدل زلا جنوسايد في السودان كتجبر تدالو نزلا دعم سريع زدالو نزل دعم سريع تدقف زلا نباي جيش زلا لذي كله طريق لها زي next 2028 present كون خلي boy if this isn't عرقينه تنزغلت الأربعة عامات ما كلاي مبراق will have a big trouble. انت عرحانتك زي 4 عامات وسجود ما شو ما انت عامات نغبركا اسرائيل كل زلون جنزبين بس أبطأ ولا أوروبيا so I hope البوليتيكا زي عوة نخون إخاخت والتخلقن at the end of the day we'll see جنزب البوليتيكا أمريكا ديمقراطية مزولو جنزبي وانو بعد جنزبي عوات كساب جدرانا دونالد ترامب لبونا هاللي ويكون تعويته جنزب زيادة كركب سلزو خالي تعويته so نقتل دونالد ترامب ني تاكر كارلسن تارجت مقبارن متشفشافن قدامي بوليسي ناي صيوناويان يغوين زلو. You're seeing on the right a cancer on the right. And it is rising anti-Semitism on the right. Look, the left a decade ago anti-Semitism began to rise and the Democrat leaders basically looked the other way and just hoped it would go away. And it didn't, it's consumed their party. There is a very real pro-Hamas contingent of the Democrat Party. Here's the scary thing. I've seen more anti-Semitism on the right in the last 18 months than any time in my life. And it is spreading like a cancer. Tucker Carlson is the most dangerous demagogue in America. تريوا زلهم زارب زلو تيد كروز بحال سنتر نا أمريكا بتكساسيو كابن أمريكا إسرائيل كسر هيز غلني الأماناتي تلوخاناتي كام جمريون إسرائيل ربحان إسرائيل مسرحي البوليتيكا نا أمريكا مزي زبليو تاكو كارلسون تي زاريكم صنعكو اندفجوالي بزعبو يوم كل تي بوليتيكا عبيت بوليتيكانياتات عبيت ميدياتات قداما يصلايناتهم تاكو كارلسون يو نسود بلو زلو دما أمريكا قدمنا كيدا لنا سلازبالي زغلو تسلو قين زلو صار تيوناويان صار إسرائيلاويان صار يهود يوم زلو زلو he didn't say anything about that إسرائيل منجس إسرائيل حدا جنيا منجسيو يهود جن عرفتي اللوني منابرتيهم I have no problem with them أثرت جزء الشعب زي زبالي جن نتنياهو تنغيفكا نتا إسرائيل بوليتيكا نتا تنغيفكا أنسخا صار يهوداويان يخازبل
ዘይከውን ሎጂክ ተጠቂሞም ዝጥቀመሉ ዘሎ ነቲ ኣንቲ ሰማይ ዝበሃል ነቲ ጀኖሳይድ ናይ እስራኤላውያን ኣብዘይ ቦቱ እናተጠቀምካ ክብሪ ናቱ ምህሳስ ዝበሃል እዩ ዝኾነ ንዕኡ ንታክ ካርልሰን ዓብ ፖለቲከኛ እዩ ንታክ ካርልሰን ንምድኻም እዩ ዝፅዕር ዘሎ ፀረ እስራኤል ሲ ከም ካንሰር የስፋሕፋሕ ኣለይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ፀጋም ንኣብነት ፍሪ ፓለስታይን ፈለስጢን ሃገር ክትከውን ኣለዋ እንድሕሪ ኢልካ ፕሮ ሓማስ እዮም ዝብሉኻ ስለዚ ነፅነት ናይ ፈለስጢማውያን ነፅነት ክረኽብሎም ማለት ገበን ይበዝያቶም ዋይ ፈለስጢማውያን ህዝቢ ይኮኑን ኣብኡ ይነበሩ ቅድሚ እስራኤላውያን so why are you denying them this right ናይ ኣምላኽ የኻኢል እዞም ተኣኪቦም ዘሎ ገለ ናይ ኣምላኽ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ኤቫንጀሊካል ቤተክርስትያን ገለ እዩ ተኣኪቦም ዘሎ so they always use this ፖለቲካ ሰይጣናዊ ፖለቲካ and then ግምጥል ኢሎም ከዓ ናይ ኣምላኽ ሰባት ከም ዝኾኑኻ ክገብሩ ይደልዩ ሓዳዘት ከመይ ገይሩ ዝሰርሓሎም ኣነ ይገርመኒ እዩ በቃ ቤት ኣምላኽ ኮንካስ ክሳዕ ክንዲዚ ኣምላኽ ኩሉ ፈላጢ እናበልካስ ከተሽኳዕ ዲኻ ትፍትን ከተታልሎ ዲኻ ትፍትን ወይስ ኣፍኮርስ ንኣምላኽ ከተሽኳዕ ትኽእል ዲኻ ነብስኻ ተሽክዕ ነቲ ህዝቢ ድማ ተታልል እምበር እዚኣቶም ሲ ናብ ኣምላኽን ፍርዲ ናይ ኣምላኽ እዩ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታክ ካርልሰን is the biggest enemy ኣብዚ እዋን እዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንእስራኤል ትኸስሮ ዘላ ኩሉ ዝና ብሰንኪ ከም በዓል ታክ ካርልሰን እዮም ይብሉ well ታክ ካርልሰን is only one of them there is this big contingent ነቲ ናይ ጽዮናዊ ጽልዋ ንክህስሱ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝዓጠቑ መንእሰያት እዮም ከፊኦሞም ዘለዉ AIPAC asshole of the day, number 10. Congresswoman Haley Stevens running for Michigan's Senate seat. Let's take a look. I will continue to fight for the people of Israel. I will continue to fight for Israel's existence. Israel comes to me in my dreams. I see Israel's future, and I know that Israel will continue to exist for the Jewish people. Wow. እዚያስ ከመይ ጌርካ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ሰኔተር ክትብላ ትኽእል እስራኤል ሳብ ሕልመይ ትረአየኒ ትብላ ኣላ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ እሳ ድማ ክሳብ ህላወይ ናይ መወዳእታ ትንፋሰይ ድማ ንእስራኤል ክቃለሰለየ ናይ ይሁድ ክቃለሰሎም እያ ትብላ ኣላ ንኣሜሪካ ኮሚ ትብልና ከም ብከምዚ ዓይነት ፓሽን እኮ ንኣሜሪካ ይዛረቡን እዮም ላይክ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ሲ ኣነ ንህላዊ ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ትንፋሰይ ክቃለሰ እንተይልካ እንታይ ይስማዓካ እንታይ ተሰማዓካ እስኪ you would be frustrated دمك أقفل حكا غليو أبزي تدلي حمامات كتأتو تخلي خاجر كاتفة تتغينكا that's exactly what they are doing here بالنسبة أمريكا كمرحين عيلهم تمريجهم ني إسرائيل كسب مودة تنفاس الحلف كسب تبلني كواقع عليها تبلد الله passion رأيوه passion To me in my dreams, I see Israel's future, and I know that Israel will continue to exist for the Jewish people. Wow. So I took a deep dive into Haley Stevens' speeches, and two things became crystal clear. One, I have never seen her this passionate about America. Two, if I were Israel first, she just inspired the hell out of me. This was straight passion. Look at her hand. It was shaking during the entire speech. At this point, I honestly think AIPAC is wasting their money on her. This doesn't sound like someone who needs a bribe. كم تريوا زلهم سنتاي بلا لو كندزين إسرائيل تفتوان تخيناسي AIPAC سنتاي كجبريهم كسب 8 مليون جنزب بزيادة فوزلو بتروحوا قبل لكم تخلين ديا معناته كاب لبا إذا نانقط قطع سمعتها ناتقاط على تجبروا زلهم الرجاي زربايزي سلزي guys كابزن اللي على كل كلني يمزولو زلو لذي زيهم يوم تنبولتكني هذا بنا أمريكا بكونغرس كوينو بالربحنا إسرائيل أقدمهم بسرعة عمت زبسح بيلس زبسح نتفتاتنا حق زتاتاتو نسرائيل زمتشمبرنا أمريكاويان زمتشا يكونن سلذي كم تريوهم زلهم ما عاد جودي دوت زلوا زي حجنا من الرجال تقرب الله مسازو غدادر زلوا أسلامايو قبت أهم بقول زلوي أنا هيل كريناي $0 كابنا AIPAC زوس زلي قدامي ملك أب بوليتيكان أمريكا قدامي تخينا قدامي تغيرهم زري وزلوا جنزة كابت AIPAC توصل توصلني Are you taking money from AIPAC or not? Again, AIPAC already game كيرو له dark money زبال مثيله. كم من رجع كابي كم جوز أكاسو اللي تجنزب يرني. ده من رجع ترى يزقله سلامه. سلزي there is going to be a new game. عادش حق تات يوم. بخمي من قدك سلك وخمس خلق في التنيم. كلل تكونه. They're very smart and they know how to play the game. نايت بوليتيكان أمريكا بخمي تسعة اللي فلتهم. They will create كالوتشم ولا بشم أسلامهم سيلهم جنزب كبوك في التنيم. They're البوليتيكان نكعوات قديتها سلزخونه. كل ذيك علم كجبريم. سلزي نزيها كم يجرم إكسبوز جبروالو. تبص أقام زلوا تريهم دلهم فلسطين تعوت أبغى غزة استجبر الجنوسايد زبليهم زعوات زلوا مرحنا توم دما
ዞራን መምዳኒ ሜየር ከንቲባ ናይ ከተማ ኒውዮርክ እዩ and ሰለስተ ሰባት ንሱ ሪኮመንድ ዝገበሮም ሰለስቲኦም ብዓብላል ብተዓዊቶም ኣለው ራዕዳ ኣትይዎም ኣሎ probably ሓደ ካብቶም ክቐተሉ ኣለዎም ተባሂሉ ዘሎ እዩ ክኸውን ዞራን መምዳኒ because ትፅልዋናቱ ከመይ ገይሩ የስፋሕፍሓለ ይርይዎ ስለ ዘሎ ግን ዞራን መምዳኒ ጥራይ ኣይኮነን ዝዕውት ዘሎ እዚኦም መንእሰይ ትሪኦ ኣሎ ከመይ ገይሮም የቃልዕዎም ኣሎ እዚኣቶም እዮም እቶም ንኣሽቱ ብቲክቶክን በገለን ገይሮም ነቲ ጌም ናይ ኣሜሪካ ዓነውነው ዘብልዎ ዘሎ ምሁራት እዮም ሊቃውንቲ እዮም በላሕቲ እዮም ቴክኖሎጂ ፈልቲ እዮም and they have passion ካብ ልቦም ንሃገሮም ይሰርሑ ከም ዘለዎ እዮም ዝፈልጡ ስለዚ እቲ ህዝቢ ድማ ይስዕቦም ኣሎ ወላ ዓበይቲ ይኹን ወላ ንኣሽቱ ይስዕብዎም ኣሎ ናይ እስራኤል ገንዘብ ትወስድ ተኮይንካ ድማ ጉርሮኻ ክትሕናቕ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ bribe. This sounds like someone who will give this speech for free. So AIPAC and Haley, they go way back. She loves Israel so much, she turned it into a family vacation. So Haley brought her cousin on a trip to Israel sponsored by AIPAC's educational arm. So that's right, a congressional trip to Israel, and apparently the guest list, it included family. Some people bring a +1 to a wedding. Haley, she brought one to Israel, all on AIPAC's ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስድራ ቤታ ብምሎም ኣኪባ ናብ እስራኤል ሒዛቶም ከም ዝኸደት ኤፓክ ብዝኸፍልዎ መንገዲ ማለት እዩ ኩላቶም ኣብ ጎኒ እስራኤል ጠጠው ንኽብሉ ማለት እዩ ሓንቲ ከሪአኩም እየ look at this one now. And that passion, it doesn't just stop at political speeches. It shows up in her politics too. So Stevens voted to censure fellow Michigan Representative Rashida Tlaib, the only Palestinian American serving in Congress. Yet when Congressman Brian Mast showed up to Capitol Hill wearing an IDF uniform, take a look, not a peep from her. No outrage, no censure, no lectures. እዚኣ ፖለቲከኛ እዚኣ ነዛ ፈለስጢማዊ መበቆል ዘለዎ ኣባል ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ፈለስጢም ክድብደብን ቀዛ ክድብደብን ከላ ኣብቲ ባይቶ ከይትሳተፍ ከም ትእገድ ጌራታ ስለምንታይ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ሓደጋ ከተውቱ ትኽእል እያ ኢሎም ህዝቢ ኣሜሪካ ንዝመረፀ ማለት እዩ የግዳስ ካልእ ፖለቲከኛ ናቶም ናይ እስራኤል ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኑ ኣብቲ ናይ ሃውስ ክመፅእ ከሎ ግን ኖርማል በቃ just you can do whatever ይኮን ናይ ካልእ ሃገር ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኑ ፖለቲከኛ ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ክረአ ከሎ ኖርማል እዚ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ኣብ ደሞማት እያቶም እያ ግን this may not last long. Nothing. So apparently the rules are different depending on who's speaking. If you're speaking pro-Israel, now you're talking Haley's language. If you're speaking out against Israel, well, now you're an enemy. So if you're a Michigan voter, ask yourself a simple question. When Haley Stevens talks about the future she sees, whose future is she actually fighting for? My endorsement in this race is simple. I'm voting for Abdul El Sayed because he's pledged ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ማርከር ትሪእዎ ኣለኹም ኤፓክ ትራክ ኤፓክ ኢሎም $0 አብዱል አልሳይድ ዝበሃል ምሳ ዝወዳደር ዘሎ US Senate candidate for Michigan ሓደ ካብቶም excellent speaker እዩ እውን መልሓሶም ሻርፕ እዩ ነቶም ካብ እስራኤል ገንዘብ ዝወስዱ ዘለዉ ድማ ከም ሕሱም ዝጨፍጭፍዎም ዘለዉ እዮም I think ቀሊል ዘይኮነ ፈተና ከጋጥማ ኣብ ሰነት በዓል እዚ እንተተዓዊቶም ድማ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ቀሊል ዘይኮነ ሓደጋ ለውጡ ይመፀሎ ሓደጋ ይኮነ ለውጡ ይመፀሎ and this is not going to be easy እዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እስራኤል I don't know እንታይ ከም ትገብር ዝፍለጥ ነገር የለን ግን ቀልጢፍካ ንእስራኤላውያን ኣዳኺምካ ወይ ኣናኢስካ ጠጠው እንተበልካ እውን ወላ ነዚኣቶም ጠውያ ናብኣቶም ተገበረቶም እውን ዝገርም ኣይኮነ እስራኤላውያን ዘይገብርዎ የብሎምን so they are such a powerful entity ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ንእስራኤል ሓንቲ ዓቕሚ የብሎምን ኢሉ ዝነግረካ just ዓቕሚ እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ዝርድኦ ሰብ ኣይኮነን እምበር ን350 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር 30 ትሪልዮን ቁጠባን ዘለዎ ሃገር ዶ ብ9 ሚልዮንን ብኢድ ዝቁፀሩ ህዝብን ጌርካ ኣይሁድ ኣብ ኣሜሪካ 2% እዮም ከመይ ጌርካ ብ2% ንክንድዚ ሃገር ክትቋፀሩ ትኽእል you must be smart ፍተወፅላዮ they are smart you cannot have such a control stupid ኮይንካ ስለዚ ተሕርቃካ ይኽእል እቲ ኩነታት ግን it's just it blows your mind ከምዚ ዓይነት ፓወር ክህልዎም ንሓንጎልካሲ ነውፅ ዝፈጥር ውሕዳት ህዝቢ ክሳዕ ክንዲዚ ኦርጋናይዜሽናል ስኪል ጌርካ ንሓደ ክንዲገለ ጎቦ ዝመስል ሃገር መዓት ፀጋታት ዘለዎ ከም ድሌትካ ክዝውሮ ኣብ ሃገርካ ከማን ከምዚ ዓይነት ምዝውዋር ክትገብር ከቢድ እዩ ግደፍ ኣብ ሃገር anyway it's just ዘገርም እዩ ሾክ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ይቕፅል ኣሎ ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ዛንታታት ነምፃልኩም ኣለና learn from this ከም ኤርትራዊ ንእሽተይ ሃገር ኣላትካ ራር ብዙሕ ነገር ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ ንሕና ድማ ኩሉ ዝከኣለና ክንበኩም ክንፍትን ኢና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ድማ ብዛዕባ ዞባና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንዑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ፕሊዝ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ርእይቶኹም ድማ ግደፉ የቐኒየልና